بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نكتسا هب درس تمك أنا فتح المعين أبو لبت إخاكل درس زسان مهدينة صليا كل بيتوني باقال نكتسا تصلقو نكتسا تبسب درسي دا تصانا تبه رخصن أروچيست أدت إكنا نابلين أبون دوب اللهم اهديني في من هديت أبو لب مهدين الدت أدي عمر أصحابس روحالك هكيك جبت صلى الله بوك عرب مهدينا هم مهدينا جي نكتت صلانا اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد أي نسرع نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق أبو رب هب مهدينا عمر أصحاب جبت صلى الله بك أرب صلى رب هبت أدت إكي نبيلين أبون نكتت سويرخصن أروچياس أي أدلنا كاكبالو گوچياسكي هدينگو جدوي عرخيچ زبورال چازول إمامسكي هلا سهدوبگي نكتت صلانا دوب مهدينا يخول نكتت رخصرال رعبي مهدينا تصللغو أبيزت أدبج إن أبون أي اللهم اهديني في من هديت أبو رب هب مهدينا يخول رعبي أبيزت أدبج إن أبون وخيوبك ألدا جنسا دعا جانب كولب آيات صلانا نيجيتين علين أبون نكتت صلانا مهدينا يخوبك ألدا أي دوستوب آيات صللغو مهدينا يخوبك ألدا غوص دعا يخي أبون قس نيت هبوننا ني هب دعا جانبو جب آيات صلانا نيجي علين أبون نكتت صلانا هدينغو نكتت صلانا عيتساب آيات كورب عيتساب دعاء صلانا نيجيتين مهدينا يخوبك ألدا علين أبون أورغ سسن صلى الله عليه وسلم سسن باتنج دعاء بوغونا نيجيتين درس الأخير ألداغي نكتت صلانا زين الدين المعلم أبونين أبون برهن أبو رب راعي بوغين أبون دوب بالله تأسى برخياكي مهدينا تصللو چياس روحالي كاكي تصاليزي سنة مهدينا تصللين أبون تنگي دوستو مهدينا تأبازابلين أبون الله سسن جنس هريال دخون دو بسور بابا زد أدي باج أرى بالله نقخي برخين أبون هدنان دو بالات أسى برخين أبون هريال دخون دو مهدينا تأبازاگي هبلين أبون هلسا حدوبگي زين الدين اتاق خالبوغو جند الله gur حياس وجهر به أي القنوتي ندبا إمام ولو في السرية سنة بك إنا شرقا كان مهدينا تصلقو دو مهدينا إمام است أتون تصلل أي راعز أبو مهدينا تصلل إمام است سنة بك إنا شرقا كان أي إمام است سنة بوغي لمهدينا جنسا راعز أبو تصلزي الحم باشو تصلزي سنة كاكيخ بوغونا نيجيتين أي بالله تأدرشت دو بالله نقخي برخياك علو مهدينا تصلو بوغو مثال خيبوسن قد كاكيخي بقاني كاكيخي هنب مهدينا تصلو گوتين إمام است سنة بوغي لجنسا دو مهدينا راعز أبو تصلزي لا مأموم لم يسمعه ومنفرد فيسران به مطلقا أما إمام استناق خوغو چياس مهدينا راعز أبون صليلاري لأي إمام استناق خوغو چياس راعو لبهجناني إمام الصلو لمهدينا دوس مهدينا صليلي أما باشكو صليلي راعز أبون صليلاري هدينغو أدلنا كاكبالوغو چياس كي مهدينا باشكو صليلي راعز أبون أتون صليلاري يوكيو گو چياس أي إمام استناق خيرو چياس كي جندا إمام الصل مهدينا صلي رايج أو هدينغو أدلنا كاكبالوغو چياس كي مهدينا مطلق و باشكو صليلي مطلق ويشو معنا بوغين خالبوغو إعانة طالبين أبو لبت إخلدا بات أخيج إلو غو كاك باشكو الحمد صلي زي سنة هب كاك بوك أيلا راعي زبون الحمد صلي زي سنة هب كاك بوك أيلا بات أخيج إلو روحالي كاكيك صلو بوك أيلا دو مهدينا روحالي كاك غورب سوغي دو كاكيك صلو بوك أيلا أدلنا كاكبالوغو چياسكي إمام السو مهدينا تصالي جندا راعولارو إمام السناق خوغو چياسكي هم مهدينا باشكو تصاليلين خالبوغو زين الدين اتسا جندا الله gur حياس وأمنا جهرا مأموم سمع قنوت إمامه للدعاء منه إمام السناق خوغو چياس إمام الس مهدينا تصاولا جندا راعولوغو ديدا راعولا بوغوناني إمام الس مهدينا تصاولا دون إمام السناق خوغو چياس آمين بچيني لآمين أبي
abilila go mahdinal dasan imamas duat sallubuganani go duaya ki amin bachinila imamasta nakhogo chias imamasul mahdina jinda ra'ula bugonanani ay Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina bi rahmatika sharra ma qadayt elebak alda shezan imamasta nakhogo chias atun ra'izabun amin abilila imamas he mahdinat sallogo mahdinal dasan he duat sallogo hebak alda shezan wa min ad-du'a'i as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fayu'minu laha 'ala al-awjahi edingo du'ayal dasan bugin qalbugo Zainuddin etsajinda Allah gurhayas avaragaste sallallahu alayhi wa sallam aste salat biti niketsa ceresel darsidat salarebehi mahdinat salun khadub mahdina khil akhiralda avaragastegi hesu ahluyaldegi sallallahu alayhi wa sallam asul ahluyaldegi salat salam bit ize sunata bugil heb salat avaragaste sallallahu alayhi wa sallam aste bit igi heb salat ki dob duayal dastan kolila hebbak aldagi imam astan khawgevchias berhina burabrayal daban amin abililla raiz gabun ay mahdinat salun khadub imamas avaragaste sallallahu alayhi wa sallam aste salat bit ulla gogi hebbak aldagi imam astan khawgevchias raiz abun amin abililla amma sana'u wa huwa fa innaka taqdi ila akhirih fayaquluhu sirran amma do mahdinal da janibu geb Allah se retsabin abunanin abulubu Zainuddin etsajinda Allah gurhayas hebret sabigi bugila fa innaka taqdi aburabak aldasan akhiral deshezan mahdinakul ay fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innahu la yadhillu man walayta wa la ya'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'alayta falakal hamdu ala ma qadayta nastaghfiruka wa natubu ilayk aburabak aldeshezan eleb akhiral deshezan do imam asta naqkhawge chias hebe fa innaka taqdi alda sabaq khara mahdina khuizan bashkut salil ay imam asta sadaq fa innaka taqdi wa la yuqda alayka aburabak alda mahdina awaragas sallallahu alayhi wa sallam asta salat bit ulabak aldeshezan bashko imam asta naqkhawge chias imam asta sadaq salil abilila amma ma'mumun lam yasma'hu aw sami'a sawtan la yafhamuhu fayaqnutu sirran anji imam asta naqkhawge chin abunanani jinda imam asul mahdina ra'ul hecheu yakhnani ra'ul bugo dosta haraq imam as mahdina tsallago amma dom mahdina tsallago imam as dob jinda bichulare kutsal dida ra'ul hechunani imam as tsallago buge mahdina yagi ra'ul bugonani didob amma bichule hechunani imam as naqkhawge chiasta ditsa singi bashko ay ra'izabun gore bashko mahdina tsalelen qalbugo Zainuddin etsajinda Allah gurhayas wa kuriha li imamin takhsisu nafsihi bidu'ain ay bidu'ail qunuti linnahi an takhsisi nafsihi bidu'ai imama se karata bugila jindir go nafs du'ayal dakhun khassa bize ay mahdina khul du'ayal dakhun jindir go nafs khassa bize imama se karata bugila awaragassan sallallahu alayhi wa sallam assan naqkhech ay bachumuk inakhulu jindir go nafs imamas khassa bi yaldassa naqkhech ay bachumuk inakhulu du'ayal dakhun ay imama se karata bugila mahdin aljanev tsalulev du'ayal dakhun ay Allah mahdini abun dun hev chigun sadaq tut sabit aral nu khaldet oyt araw chigun sadaq dun bet arhan Allah dut sabit aram nu khaldet oyt en abun Allah mahdina abich ogun nij abun emer khu formal dakhun abich ogun dun bit aram nu khaldet oyt en abun hedinan du'ayal dakhun jindirgo nafs jindigo imamas du'a bize karata bugila he mahdina khul du'ayal dakhun awaragassan sallallahu alayhi wa sallam assan naqkhech ay bachumuk inakhulu du'ayal dakhun jindirgo nafs imamas khas sabuginabun heb hadis ki i'anatu talibin abulebt ekhalda qalbugo tirmidiyas bisarab hadis bugela awaragas sallallahu alayhi wa sallam abulugo lagas imam ki habularila so qawma ke so adamaze jinsa jindirgo nafs du'ayal dakhun khas gabun hezi ay naqkharugel chaze jinsa du'a ge habich ogun awaragas abulugo sallallahu alayhi wa sallam hev imamas hev du'a jindigo habunananila ay naqkharugel jamaata khege habich ogun jiugo khas sabunanani dol naqkharugel chaze do imamas rekabunil khiyanat habunin abulugo
bugo awaraga sallallahu alayhi wa sallamas heb nakheç ay baçmuk inakholo imamas se karata bugela mahdinal da duat sallago nachal da jibuge henib jindir go nafs khassa bize karata bugela imamase fayaqulu al imamu ihdina wa ma utifa alayhi bil lafz al jam'i tingi godinan awaraga sasan nakheç ay baçmuk inakholo imamase karata buk inakholo imamas abilila mahdinat sallago do dua bulago nachal da jibuge ihdina abun ay allahumma hdina dutsa nij bit aram no khaldet orit abun hedinam mnojesene çuslal khun ay emer khul formal da khun imamas mahdina khul duat salilila hedingo hep allahumma hdina ihdina helde khur kharab helde atfa borab ay helde khur kharab jogi imamas emer khul formal khul ra'iyal da khun salilila abilil ay allahumma hdini abich ogun allahumma hdina fiman hadait wa afini abich ogun wa afina fiman afait wa tawallani abich ogun wa tawallana fiman tawallait wa barik li abich ogun wa barik lana fima a'tait wa qini abich ogun wa qina bi rahmatika sharra ma qadait abun hednan emerkhul formayal dakhun imamas mahdina khul dua abilila wa qadiyatuhu anna sa'ir al ad'iyati kadhalika heb awaraga sasan bach arab nahyu naqkhech ayaht alab habulev jobogela ay nekhetsa aburab imamas jindirgo nafs khassa bize karata bugin abun naqkhech ay awaraga sasan bach anin abun aburab ra'ayat alab habulev jobogela khut aral dua bigi ay mahdinal da janibuge goreb sogidal dua bigi hednan nugin abun hecht alab habulel ay khut aral dua bigi imamas harule rugonani osi karata bugin abura mana qolil gos sokhul formal da dob dua habize emer khul formal da khun habich ogun wa yata'ayyanu hamluhu ala ma lam yarid anhu sallallahu alayhi wa sallama wa huwa imamun bi lafz al ifradi wa huwa kathirun gob naqkhech ay bachinet adda bugin abulugo zainuddin sahib joyalde heb duayalde awaraga sasan sallallahu alayhi wa sallama sasan bach incheb he imam khi habula uk yebge halak imam khoge uk awaraga sallallahu alayhi wa sallama adelna sokhul forma sokhul ra'iyal dakhun awarag imam khunuk ago bach incheb duayalde bachinet adda bugel ay emer khul formal dakhun awaraga sasan awarag imam khunuge mekhak bach arab duayalde bachine adda bugel dob ay naqkhech ay imam mas jindirgo nafs khassa be jindigo duabi awaraga sasan sokhul formal da dua bach incheb duayalde bachinet adda bugel ay emer khul formal da bach arab dua imam as habule bugonanani awaraga sasan ji bach arab emer khul formal da awaraga sabun ay naqkharugel chaige khina go jani rachuneb khutsalda awaraga saburab dua habule bugonani imamas hema khakh bugela gosi karatab jindirgo nas imamas khassabi duayal dakhun amma awaraga sasan bach umathanani sokhul formal da dua bun misalla khebosun rabbi ighfirli warhamni dir munahal chure veteran allah dida gurh abun hedina dua be rach unugela awaraga sasan sallallahu alayhi wa sallam asasan hedinan sokhul formal da imamas ob dua bunani hema khakh karata bukunarel karata bukunela naqkhech ay bukunela dosi awaraga sasan awarag imam khinu nugeb halak awaragas emer khu formal da haburab dua habule bugana negos sokhul formal da hema khakh bugela dosi karata imamase jindirgo nafs ob dua al da khu khassa bize amma awaraga sasan sokhul formal da rach aral dua bi emer ugen abule bugo zainuddin etsajind allah gur hayas kakil askara ruqa sogidal dua bi ruqa emer al dua bi rugila awaraga sasan sokhul formal da jarach aral ekhiolot adda bugela gob awaraga sasan bach arab nahyu imamas jindirgo nafs dua al da khun khas habugen awarab heb naqkhech ay bachinet adda bugela awaraga sasan sokhul formal da bach incheb dua al da bachinet adda bugela emer khul formal da ji bach arab dua al de helde bachinet adda bugel he khul goronani imamase karate bech ela jindirgo nafs dua al da khun khas sabiz amma sokhul formal da khun bach arab dua bugonani awaraga sasan sallallahu alayhi wa sallam hema khakh osi imamase jindirgo nafs dua al da khun khas sabiz karate bech ela qala ba'd al hufaz inna ad'iyatahu kullaha bi lafz al ifradi hafiz yabazul soyas abonela ay emer al hadis al jododa khalezul soyas abonela kinalnigi awaraga sol dua bi rukanin abun sokhul formal da sokhul ra'yal da khunji bach arab ay dir munahal chure veteran allah dida gurh veteran
ишан Аллах хединал цохил формал дарач арал дуаби кинал гурук анел аварагасолен аболевого эмерал хадис ал жодода халезул цояс ай махдина худ изан худ арал шинал дуаби аварагас харуле лук анела цохил формал ден аболевого хел حفظ زبازول تويس ومن ثم جرى بعضهم على اختصاص الجمع بالقنوت هخيولو يلا اي كينال نيجي اورغاسول دعابي جارج اراروك انخيولو توخيل فورموال دخون علم زبازول تويو جي ويخانيلا جو انيلا دوب مهدينا عمرخو فورمال دا خاصبيال دا عمرخو فورمال دا صاللين ابون اي اللهم مهديني صاليچ اوغون اللهم مهدينا ابون هدينان عمرخو فورمال دا مهدينا صاليزه خاصبيالده العلم زبازول تو انيلا دولكينال نيجي اورغاسول دعابي جال توخيل فورمال دراج اراروك انخيولو مهدينا خود ازان اخيولو دو علم زبازول تو انيلا دوب مهدينا صالي عمرخو فورمال دا خاصبيالده الله سنخي توفيق يجي صلا رب علم دا عمل حبيزه علم دا نخري خينه علمك ابو رب جورك اخجاني ببيتشزه نخيتسا هبدار سانب تلا والحمد لله رب العالمين.